Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera hano mu Rwanda ni mu ntara y'Amajyepfo ni mu karere ka Nyanza aho umurambo w'umunyeshuri wasanzwe mu mugezi bikekwa ko yapfuye ubwo yari yoga muri ayo mazi. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi ni mu kagari ka Kirambi. Umuseke wamenye amakuru ko hagati y'imidugudu ibiri ariyo uwa Gasharu n'uwa Mpaza mu mugezi wa Kamiranzovu habonetsemo umurambo w'umunyeshuri wigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ku kigo cy'amashuri cya Gasharu. Amakuru avuga ko yagiye ari kumwe n'abandi bagiye kuvoma babanza kwidumbaguza muri uwo mugezi maze umwe muri bo witwa Habineza Rukundo w'imyaka 10 aheramo kubera ko aho yogeraga hari harehare yaje kuburuka avamo birangira apfiriyemo. Ubuyobozi n'abaturage bafatanyije bakuyemo umurambo wa nyakwigendera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti Siridiyo yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko RIB yatangiye iperereza ngo hamenyekane uko byagenze. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzuma. Reka dusoreze aya makuru yacu yaragezweho aka kanya kuri no nkuru igira iti Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gufatirwa ibihano. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe aho yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikwiye gufatirwa ibihano kuko hari byinshi yanze kubahiriza byari gukemura ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwayo, ikanagerekaho kwica abanyamurenge n'abahema no gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wakoze jenoside yakorewe abatutsi. Kuva intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakongera kubura mu mpera za 2021, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 no kuvogera ubutaka bwayo, ariko u Rwanda rurabihakana ndetse rukagaragaza n'ibimenyetso bifatika ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Ku rundi ruhande, abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyamurenge, abahema n'abandi bavuga ikinyarwanda bamaze imyaka 29 bajujubwa n'umutwe wa FDLR wahawe ikaze na Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikanashyira abarwanyi bawo mu gisirikare cya FARDC. Minisitiri Nduhungirehe ubwo yari mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru kuri uyu wa kabiri Werurwe 2025 yatangaje ko ibihugu by'i Burayi bimwe byihutiye gufatira ibihano u Rwanda bibogamiye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamara ariyo yakabaye ihanwa. Ati niba hari igihugu kigomba gufatirwa ibihano ni Guverinoma ya Kongo kubera ibintu byinshi byagombaga kuba barubahirije batakoze no kubera ihohoterwa ririmo gukorerwa abanyekongo b'abatutsi ndetse n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Mu minsi ishize mwabonye hariya muri za Minembwe aho drone zigenda zirasa uduce dutuwemo n'abanyamurenge, abahohoterwa Uvira tutavuze n'abari i Bujumbura bagiye bafatwa bakajyanwa ahantu hatazwi, ndetse byageze na Ituri aho abahema nabo barimo barahohoterwa. Kumva rero ko hari ikindi gihugu cyafatirwa ibihano kitari Kongo yica abaturage bayoho niho atakumvikana. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagiye atangaza kenshi ko azatera u Rwanda agakuraho ubutegetsi bwarwo afatanyije n'abarwanyi ba FDLR, abacancuro, abanyaburayi, wazarendo n'ingabo z'ibihugu yahaye ikiraka cyo kurwanya M23. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko ibihano bifatwa n'ibihugu byo hanze ya Afurika bitazabuza u Rwanda kubahiriza inshingano ifite yo kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu, kurengera umutekano w'abanyagihugu tutitaye kuri ibyo bihano byafashwe n'ibihugu by'amahanga. Yanahamije ko ibyo bihano bitazatanga umusaruro ku mahoro ategerejwe mu karere k'ibiyaga bigari, ahubwo bica intambwe ziri guterwa n'imiryango y'uturere twa Afurika zigamije gukemura ibibazo. Ati ibyo bihano bafata nta musaruro bizagira ku mahoro, ahubwo bizadindiza amahoro mu karere k'iburasirazuba bwa Afurika
kuri ubu biganiro bya Nairobi byahuzaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro n'ibyahuzaga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaberaga i Rwanda byahurijwe hamwe byongererwa abahuza. Gusa Perezida Tshisekedi we yakomeje kwinangira avuga ko atazigera aganira na M23. Nduhungirehe yagize ati ibihano bifatwa n'ibihugu byo hakurya ya Afurika byaba iby'ubumwe bw'Uburayi byaba iby'Ubwongereza Ububiligi bije kwivanga mu murongo Afurika yafashe wo gukemura iki kibazo, binatuma Perezida Tshisekedi na guverinoma ye bumva ko ibyo basabwa n'imiryango y'uturere twa Afurika muri rusange harimo ibiganiro na M23 guhagarika imirwano bitabikora kuko bumva bahagarikiwe n'ingwe n'ibyo bihugu bifite ububasha. Nangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, mukomeze mugubwe neza cyane, ariko mu kanya gatoya turaje tubagezeho n'izindi nkuru zigiye zigezweho hirya no hino. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.